Mwega murithiria wa Meru TV nuntu bwa kwina mbere kwa tukiwatanira ugoro bungi buthongi bukathabura twina mbere kwa tukiona na kairi kagita gukumenyithia bura kuri kiriga na kunda watinda makanishani bara batinda guntu mwanya mwanya bara batinde gongwana ni bya mantu kathumba ma kiriga ugoro bwa kubuthite na mbere kwa bukiagira na gitio kine nembetigire ko watogene kirimetha yetu ya ndeto ugoro bwe mundi ni ukagwethera bambitani family na zwa kimathi na chietu tuwachamberia kagitaniaka Katwamberi na chiora wale bunini wa rais Rigathi Gachagua arethiritwo kinambere kwa kithiuruka guntu mwanya mwanya akimenagiria thirikari ya rais William Ruto na munini wake Kithure Kindiki arethiritwo kinambere kwa kiaragiria ndionga chia Kindiki rugari rwa Kirimara na arethiritwo akiuga ati rais na kinya munini uyu wake kabaithiritwo kinambere kwigwa bakigukuma akari kubeta michemanio na ara Nairobi kengo inambere kwa bakiba mathagira gantu na ara kuringana na Gachagua ethiritwe akiuria akari kagita karaba inambere kwa bagito na ara kare na kinyagaroni ya rais menya barega kanyamu karaba kunenkerwa hindi inambere kwigwa bagikagira gantu mu bukoni ende bamenye thirikari no etikuthibwega. Now it is unfortunate that the government has diverted public funds meant for our hospitals, meant for our women wale akina mama, meant for capitation ya kuhonga watu ya Mount Kenya tuwarudi kwa president na ile mtu yake aliweka kwa kazi. All that is taking place in State House in Karen is bribery, is a sin of crime. It's a sin of crime. And these are public funds. But we are saying because we have problems, tuko na shida ya pesa, hatuwezi waambia watu wetu wasichukue pesa, tutakosana na hawa. All I have done is to caution you how to use that money. Na hii maneno ya kuchukua pesa ya serikali kuhonga watu hapa Mount Kenya tumeizoea. Tuliona wakati ya BBI. Tuliona wakati ya Azimio. It's an exercise in futility. What is sad is misuse of public funds for political bribery and trying to corrupt our people to go in a certain way politically. Sasa tunaona mabasi yote ya shule instead ya kuwa inapeleka watoto shule inakuwa preserved kusaidia watu wetu ni kuchukuliwa kupeleka watu kwenda kuhongwa. Unaona mabasi imejaa kwa barabara. But we are saying jogu dekati kuona ke na ngombe dekare kuwe na ke inywe muri andu ogi inywe mutige gure kamuti ya na bunge ara maragoriwo besha. We want to call upon the president to stop the abductions and killings of our young people. It is pointless, Mr. President, for you to pretend to be creating peace in DRC when your government is abducting and killing our children. It doesn't make sense. Ndio ningependa kumwambia President Ruto usisikize wale ambao wanasema umwachishe Justin Muturi kazi kama waziri. Kitu ya maana yenye utafanya ukubali kwamba ukiona watu wakiuliza maswali kuhusu abduction, sio kwamba wanasema serikali ndio inatenda hiyo. Wanasema wewe kama president chukua jukumu kama president wetu uhakikishe maneno ya abduction ifanye nini? Ishi. Pazo, I mean, even if I'm the president of Kenya tomorrow, you will expect me to stop abductions. Otherwise mtakuwa mmenipigia kura ya nini? And therefore, I stand with the president to support him positively. Naona vijana wadogo, akina Kimani Ichung'wah, sijui nani, ndio wanaambia president ati mwaka petroli kwa moto, fukuza Justin Muturi. No, Muturi is speaking on behalf of millions of Kenyans wenye wanataka maneno ya abduction ikwishe. Iboiga nuntu bwa riboti ino na njira enkinyanire kuna tugerekana riboti ino ende turaithe kungena ku nara nyuma yora wari governor wa county ya Meru Kiraitu Murungi kwina mbere kwigwa bakiuga bakamenya mwerekera wa Meru no uri kunyuma ya gamba ria Kawira kwina mbere kwa kithikagirwa no rende ura wari munini wake no etite as mtochio thiritwa kina mbere kwa Kibu Magiri Kinyawe na kugwata mbaru
mĩario ĩno ya Kiraitu Mũrungi akiuga atĩ thirikari ĩtithiĩte bwega na Meru ĩtithiĩte bwega na koguo mwerekero kaina mbere kũkĩrutawa mwerekera kana njĩra ĩrĩkũ ya kũthingata wonega mbarĩrĩ rĩa kawĩra rĩ na mbere kwarĩkĩthikagĩrĩrua mweri tũkũgwata tarĩki 14. Mwandĩki wetu wa Ndeto kuma Tereche South Imenti Jeff Wagituma nawe na ripoti ĩno. Batu tura Meru na undare munini wa gavana kaunti ya Meru mwaka ya ngiri 2022 itokuwa na Meru tete bwega na bunto na orari munene wa Meru County kana munene wa Mheshimiwa Kiraitu Mũrungi itogora twambe tukire mbere a Meru bone mwanya yo utongere bwetu na ba urabachalire awe gavana Kawira Mwangaza na indi bachonerete kuma kelele ndoa TMCA pakwatana na gavana TMPs tia tongere bakanisa tia ntuginya bare kupakwatana ira na gutumbukaka Meru itabwega kwina gitume kira tonete for the last over 2 years igitari ukinya itokona gavana orare ona impeachure ya assembly aikwa senate 3 times na the third time watu gavana akwa impeached ni senate koti ne mwatilite mwankau na watu rotogera tugite turi atongera ba Meru twetere tariki 14 March pora wakarikeka tuiredi kuhakikisha Meru igetana mbere tariki 14 ne kaamua direction yetu a Meru lakini Meru tutitete bwega ngwero taritire turi kaunti ya Meru cia gwikara kaburo nkubu market waka mutpapazo kaguru na manto mengera tabithakia gwikara kaburo mission so many projects that we did utegende ugakarika kaguma kuma so ugatukwa na kwi Meru titete bwega tukarongwa nini lakini tutere ka Meru yura na igitare ukinyara ochokanira tore amutinda turatongeria Meru tuge hapana we must correct the way things are being done in Meru na Meru no mangato amitengeneza of course kinyake thera itwa Meru bogere makena 2022 baro abatoko ndotongere bwetu bare ndotongere bweru iora kukaraika ki muchethe wa mubira bwingagwa kana bara bachetha wachokia ukona mubira utwete twaga bochinya bara bachetha so batatu kuwa kinyake thera itoumire twachoka ibona nyamuri muntu aisava as a member of parliament akauma anda wayekera muntu ungi umweru bakona muntu atitete bwega nenya county simubonete bukona gavana ari gavana anto ba mwenga lakini ukona ba muchokia kwina gavana okitui engero barekera charity ngilo barona atogeta bwega indi bachokirwa rario na te county yake ya Kitui there are so many counties in Kenya ira gavana sabachoketa ira so katukwa batu kinyata wakarwa karire tuirende guchoka na gwitwitithia Meru bwega no for sure everybody na kuona Meru ititete bwega itwere antu bakuthekelwa Kenya mzima twere gotu kwa laughing stock no mwanka turite aibo kana shame ira ye Meru County. Ibwega no ntubo riboti ino na njira enkinyanire kutukithina mbere no arera na boba kagitania kendi cheza chiere tukina mbere kwe kionekana kuwata monki na bamwe batongore bakina mbere kwegwa bakiaranagira na kadi tukengo baina mbere kwa bakeba watambaru kirego choite bya mwanya mwaka wa 2027 no arera bamwe babaire baraba kuromba gitinara teche tigane east bonekanete kwina mbere kwa bakira wana kadi ara kadi bonekanete kwina mbere kwa bakewa tambaru mujumbe wa Gontuku Mheshimiwa Mpurwabore nondu bwango ile dhile twakina mbere kwegwa kirutira akari Adams Muturi wa Dhirinja no wana ripoti ino. Nemangiria kariba tigane sentro barabara ichumiretie thokone mekinduri kire muchemanio ngavana mbere wa kaunti ya Meru Peter Gatiro Munya kire kia thoko kururo bitiche kia make PNU akiari Peter Munya na itetana mbere kuringira ndebe kirete kio ngavana mwaka eno 2027 akiwa kire barabonde ojina na bote mtu kinyomo kumba kwithira ikira barombe utwe ngukira ni bai kunaye ke baba kuromba bamwe kuromba na kuiba kuromba kura bamwe Nabure rengi manga akinya Ote tatea Ote anga Imanga tatea Nakinya
Kinyanto murume no atwe ibere. Baibere. Uchiga baibere. Murume haya turankwa kwa atwe ibere. Mukona atore tena nendoka. Aterika na ngenga yanga atura nendoka. Ogwa kangire aire mwangi muno. Obu kaibwa wasiwasi. Aiba komea bondo tondo karitate nere Meru. Meru yonde ne komea otemu tondo karitate nere mbi. Meru. No munya tu. Nguruki Munyana mereje bonene kabra mwangaza igira kuate na omebotongoria kaunti ya Meru. Tume siasa cheta la kazi. Achika meme na rendu. Na otengo iko litika. Na okoleanga ne okoka la mise menyani. Ei tara kinyoka le toloma dibuti ya mauru mwanya wa chene dibuti ko aikira. Kinya kwarete no ga materi mandi dibuti. Kwenda matende. Dan kwenda no mandi dibuti. Kote na matendero mandi dibuti. Ingora mandi dibuti. Nienda la kwana mandi buti. Unataka hiyo maneno? Arito kwenda kwa asiria zirengea Meru tuheshimie tu mnonde ne Kenya. Ito kwenda ochokia riri ya Meru renge. Ama namna gani? Atowo otu kumena. Mtu anekero ngwera weta atia. Akomba. Utangangana na ngoyo ute kuomba. Na kwenda wange bakuomba. Nekero ro kuomba. Ungene kala nwera weta atia akomba sinamna hiyo Mungu atomba antu bondo bwa nene kwewo mbala inye kwewo bonda itari na kwewo ichinya mantu angita ote metu indewo mwetu amenya atowo tuweto kumena utewa tuweta laro itwe kwewo weta na laro yanga ina ante menyani menya yau tuweto kuruma tue na kinyama amorore tena ito mweshima lakini ona kuna mwingu ena rekana ni watu shukura tu mwana kirindi ki kwambukira Peter Munyana nkeruine nererira nchirie kuru kinyakanya baba kurombete kyo bunge tiganisti kwaria akari baba gyata siasa baba remerete kabutine Peter Munyakanya kubariria bagwe bena mutongoria wa mpro abori mbere kurathinjoki arare kaburiere uratiirwe na kathangu thio na kibura teri ya ibo nyuma ya kari kure mwatameruko ya kumba kwethira kibariria. Wacha tuchukue bwana Chokera. Tuache kelele. Wacha kelele. Haya, asante sana bwana Chokera. Nwe mwana kaburiere na ora nwe mukamati ene ribaitana atire ta lasara ene no tiro chori bitina machoke nyuma kinya kumba kwethira kirona ringeronge no ntugetika nisti ke na mporo abori. Bwana Baita yuko hapa pia, anataka hiyo kiti yako wapi bwana Baita? Ana Baita salimiane.
baba kiari nyume kathoke bawite batete kirweta na mbere kumba kwithira beka ilwa ni pepangite boya uchokia mubunge mpro abori tene ringi kiripotera Miro TV kumatiane Metanda Msmuturia wa Birinja Ibaga nuntu bwa ribotino nwe ura wari gavana wa mbere ya kaunti ya Meru Peter Gatira Omunya nethiritwe agikinya na arantere chia maua na arethiritwe kina mbere kwa kiruguria ubichi chia PNU na arende ubichi no chikaina mbere kwa gitumikaga kia kiama gikikagitani wakunethiritwe kina mbere kwa gitambitwo kia kari kumuwata mbaru na gitariria ati akaina mbere kwa kiromba giti kio gavana a kaunti ya Meru mwaka wa 2027 waniki wetu wa Ndeto Mureithi waba no tubangirite ripoti ino. Uria wari gavana wa Meru rawiyikine ya Honorable Peter Gatira Omunya na rikiti gukinya mwirigone jwegembe aria acumiritie na kurugura obisi jiri imwe rare na ingi ndene ya maua antukwijikine ya mbaria iri obisi cia PNU na iria agatumira ciawe cia kisiasa. PNU arambaria alaka mwina monera ukona bendera ya PNU inapeperuka huko na tukuruora ofisi huu kenda bona arabo atirimana Twamethia Social Center. Gatira Omunya na rikitie kuga we na 2027 na gititega mbandene nkorone yawe na kuga we akaromba gitikia ungavana ndene ya kaunti ya Meru nikenda akathirikiria muriko juria atigirire miaka 7 ithiri. Asante sana. Otea yoicho miango tekomba. Kana na ngoto wetatea. Tekomba mama kare ningweza wana atiomba tafadhali. Na tuheshimiane na tunamheshimu. Kabisa hiyo kazi hawezi. Kile la kogwatie yeye akidara atorerie. Kile la kogwatie yeye na akidara atorerie. Kama namna gani? Na totena dena no itwa mheshimu ni mama. Tamo betu ine ba mochwere kula. Kwa nwenda ringere. Lakini she disappointed me. I am a disappointed man. I am a thoroughly disappointed man. Au ndio kumiri mtu yoko au. Legisa hapo ndani. Na wewe ukaingiza yako hapo ndani. Na wewe unaingiza yako hapo ndani. Waita mtu angambirenge angaro madhwani ngane temeke ae madhwani ngane temeke ae na titi kama kae titi kama kereko akiariria kariba mawa na berite atengugiria ambiritie ni ciacokere nyuma akirikana murandi jura arithitie jwa kurikiria ambaba ng'ombe rutene rwa Rwanda nikenda batiga kinye akiugwa askari bara aikitie none baiterwe nona batangaranwa buri augitewe akabacokia ambetagaretie anto kwende baithukawa ndatureni ndaka ndachikia manyani ndoya ndakachi arethira chichi okaria ng'ambe irachi tawarai ndachikia manyani training ande ndaitia mechinga ya thirikari untu ni haki ya mwananchi kujichunga twatanirite ya thirikari atari mantu awitho onda itabecha baita batureno ikenda WS kora bakaria nara nandarura kambe nona ndabaurira ngari nambe chere kwa kuiwa gatuba ikairie bia kura gatukuilela gatukukatha information na maitha yete kwa karua ndikuma yau atathangalanire muru oyere baraikwa na mutindo okaria ngai ngeti ndukarakia ngeti ngambe bakarakia barito na ngambe necho baitokaria ngeti. Sasa hiyo ni kazi gani? Nende
tuite na 2027 mimi nipewe kazi nifange hiyo tena. Na Kinyatha haitukaurwa kirira. Hata saa hii wale wako kwa serikali wakitaka tuwape njia ya kupanga kule tunaweza kupeana. Kwina mutano ro raithirirwe ngari na aramwe. Na hiyo ni makosa. Accident hufanyika. Sio Mwea peke yake accident inafanyika. Accident inafanyika mahali. Kwa hivyo kuchoma gari ya mtu hiyo ni mbaya. Na biashara Kenya wanafanya kila mahali. Hata watu wa Mwea wako hapa Meru, wako kuingine na kuingine. Kwa hivyo tuheshimiane. Mtu akifanya accident apatiwe kwa polisi, watatue hiyo shinda, si kuchoma gari. Na tunauliza gavana wa Meru azungumze na gavana wa kule, hawa watu waweze kuwa compensated, si ndio? Hata kwa budget ya county ya Meru kuna pesa ya hiyo kazi, iko relief, pesa ya relief tulikuwa tunapeana, si tulikuwa tunapeana? Unasema hapana na iko sasa tuseme akae naye yote? Si kazi yetu ni kumuuliza kama hataki kufanya akae, kwani toka tuamurie tu. Murithi wa banki ripotera Meru TV ku maja mirigoni ya Igembe mawa. Ibwega nuntu bwa riboti ino na njira y'inkinyanirwe mutongoreo kana munya na thia nambere kwa kirugorego bichige na ntere chirare na ara untu kwa thia nambere kwa kiaragiri mantu kinyama wamba bwa ng'ombe ira chithiritwe kinambere kwa wiki ya wa na munonkuru kimantu makona ukaria akiure thirikari ni kubatira kwa nambere kwa wegekagira anene mantu makoneni na ukaria mukiri wa Nkunja na we na riboti ino. Nepitagatira umunya akiriorio bisi cia PNU Tereselare na mawa kaita karameneretie thirikari ya kaunti ya Meru akiwa monkathaini kaba mamigrasine no tingwe yo mwananchi akumba kwethira kiriterwa na ende Meru oti maendeleo ya witana mbere aiko kona tumanawala tukingarangarwa na nimoewe to MTF anga MTF anga nonsense. Miaka ile budget ya miaka ile 14 billion na 14 billion inge yu bilioni ya na yu 28 billion kaima amemukone ya rume na aka techi bitare turona ndawa tena itare bongelwa teko kochi aka wachi ongelwa kana nochi yako kinyano mpi teka buro chiongelwa teifu bichi yakwa 2 years Meru ere ICU Meru eko enega etete HDU Dai Meru etete HDU era itawa Independence Unit wonini kwenda kwa Milita 2027 kwa hivyo tunaenda again the north